Kole ke uwa me ngai whatapoia wha awha kia tu mehe wa whitpoini ma e wai ma. Ka tā ke whahoko atu ai Katoanga ko ia o e Fefini o whahoko atu ia me Liku'alofa. Ai koe mehe senta ko ia whanua a Tonga. Pea i he taimini ku o si i hendi e kau whaape ko e taitari pe ki he whaape whalangangi ko ia o e Fefini ko Lord Severe o Wailahi. Pea i he taimini ku o si hene a ngahi taki ngai business ko ia i Tongani. Mō ki tau tau kene nau kau ki he Faka'ali'ali ai Tonga Trade Fair ne whahoko mai i he kamata ne api au ki he ahonu pea whaaskoia pongpongina pea whanawangi tau kau whataha i he Fefini. E pea whakapopopito pea whakapopopito no teu i e he kūre ma kau ngau e whaini ai Liku'alofa i he Katoanga ko ia o e Fefini. Ko ia pa ongieni pepa mo tā mea ko ia ai Liku'alofa ke nau ate ngai pasi whakameite ko ia o e Fefini. Ka ko e taimini ko tali pe i he mea mai e whaape whangangi. Tapu ki awhio e tau tahai o tua i he taurotolotonga. Tapu ki whawhalanglangi. Lord Severe o Wailahi. Hou eiki moha amatapole. Tapu ki anō pere fohe. Pehe ki hou eiki me mipa o wharearea o Tonga. Tapu atu ki kau pisnisi ko toa pe. O tau whātahataha mai i he whiafkoi ni. Pehe ki hangai tuunga o totonu ki whātapua. Ka ata mua me whine motu atu ani. Ki whātau ke ia tai hoko hoko o e tau Polokalama ki e whiawhini. To God be the glory, great things he have done. I would like to acknowledge first the presence of our Almighty God, the guest of honor, Lord Severe o Wailahi, Honorable Fohe, and the members of the Legislative Assembly, invited guests, and the business community. This year's trade fair reflects your commitment, and I pray blessings upon you in your endeavors, and we thank you for your ongoing support. I whainga maalieni o kokole ki a maokakala, ki kātaki o kamata a ki tau Polokalama a ki haloto. Kalana de luha ki whahoko ai lotu o Moimoi pe ai puna ke hua mai pe mo ai himi tata whau tau ilo Katoagi ai e koe o whaau kupe ua pe toki whai atu e tau lotu malom.
Ei ai a Fiona koe tui koe o taimi pia mo i tāniti. Tui koe o ku punou ki ai a mamani Filipen. Hoani mau whamoni atu ki he a Fiona. Ko koe o ku tui i he potu ngāue koe ni. Whakalakalaka ai ngāue ai tangata pa mo i Fefine Tonga. Kai pehe ki he ekonomika pia mo e Fefakatau'aki. Mau whaftai atu ki he a Fiona. I he tāpuaki o e Katoanga koeni u whai hono whakailonga. Ai trade fair o e wanoa ua tolu. Kai whali uri lātai ha mea ki ho a Fio. Mea heni ai whawhalanglangi. Lord Severe o Wailahi. Ma Lord Fohe. Ek minister o e potunga awe kau ma e tokon pare mia. Pea mo ngahi kupu Faka'ali'ali kotoa pe o e potunga awe koini. O ku mau whetaki nima. Ke langa ho mau whonua. Ke langa e ekonomika. Pake whakatupulaki pia mo e Fefakatau'aki ki ha Tonga o Liku'alofa. Mauloto atu e hoa koini. O Moimoi atu ai Katoanga e whiawhini. Hifo mai e lau maria e a Fiona o kau ia ki mautolu. Pake ofi ai Katoanga ni ake a lau maria e a Fiona. O e lau maria o e whiawhia. O e lau maria o e ngau e whakataka. Mo e lau maria o e ngau e ke whakalakalaka. O ikai ko ki mautolu ke maulangi. Ka koe mo ni pe mo e totonu ke mau whai mate aki. He ke langi ia pe ai a Fiona. Tāpuaki mai ame langi ai whatahaangan. Ka ma ai e whakalangi. O Katoanga Lord Severe o Wailahi. He pēki he oiki no pere ka maa e tokon pare miamu ka un minister ka toa pe o e kabineti. Ki mau tolu ka toa pe ku mau au kau mai. O ku mau tuiaki ki he mo oni tangata o Tonga tu o ngawe. He whakamonu pe ho mau ni mai he ngawe. Pako tāpua ki au mau wanuanua he ahoni. Pea Moimoi atu a Katoanga he whiawhini ke whai mai hano tāpu i kina. Kore ai ngai mian ko toa pe ia Jesu Kristo ko alo ka ko mau whamo ui. Ameni. Malo au pito mau kakala, i he lot lelei o tataki ake tau tolu, i he whiawhini. I he whainga maalieni, o kou whawhi iai a ek minister e pot ngawe, Honorable Dr. Latu, Kini whahoko hamea taitali. At this moment, I invite the Honourable Minister for Trade and Economic Development, Dr. Latu, to deliver the welcoming remarks. Kore keu hufaka i he Fefakatau'aki ko a Foaki. Whatapu mo e awhio e o tua i ho tau loto ngā. Whatapu ke hao e whanua, tamanga tupo wono, tahini koe ni, na nasi pau utuku aho. Whatapu mo e tampini nisi kalau ni, tupo toa Polokalama. Pea mo e whare hoa mo e ofo. Wate whatapu ki a Lord Fohe, kai pehe ki he hau eke whanua. Wate whatapu ki he tokon pare mia, ona po sa miu vaipulu, kai pehe ki hau eke nista kabineti. O ate whatapu ki he kauwhawhonga wharearea, pea ko ate whatapu makehe ki he whakawhalangi o e whiawhiko ni Lord Severe o Wailahi, ka koe eiki pare mia mālolo e whanua, koe eiki minister mālolo e potungai Fefakatau'aki, pea moe langa whakalakalaka whakaekonomika, pea koe sea o e poate ai banke pure e whanua. Wate whakatapu ke kau pisinisi kotoa o e whanua, pe mokin mou tolu kotoa pe e kau whakaafe,
o tau au kau mai fiaf ko ni ki tau whamaoni, mo whakailongai, ai lava ka kato, ai Faka'ali'ali pe koe trade fair, ai potungai Fefakatau'aki, pe moe langa whakalala whakaekonomika, ai ia ko tau ikuna i he aha koeni. Pe kokore ke huufanga i he Tongatapu, kai ata moe motuani ki whakahoko, ai whatongia koeni. Tau whakapatai ko tope ki atua e ne tahui ofa, o whai kia te ki tau tolu, o tau wa usia e fiaf koeni. Pea neonga koe whotuutuu na e whai i he tangata, ka kua hoko ia ahoni i he kau mai ai otua. Pa koe ia kou whakafonga tuene i pare mia, pea moe pureanga, kai pehe ki he potu ngā wehono tali rei, ai wheitu una whakalangangi, lo tsevere, kai pehe ki he kau pisinisi e whonua, pea mo ki mou tolu kotoa na mou kau mai, ki Katoanga Faka'ali'ali ai potu ngā ue. Koe visone whokia e pureanga, utuku mai ki he potu ngā ueni, ki he langa whakalaka whakaekonomika, kai pehe ki he Fefakatau'aki. Pea ku mau hounga ia, ai potu ngā ue, mau lau Koloa, pe mau lau tāpuaki, i he o mou kau mai. Au kau mai a toke lau, kau mai e ngoni wā, kau mai funga whonua, kai pehe ki wawau lahi. O kau mai whoku, pea moha apai veu, kai pehe ki he kātoa, o tonga aikini, ke tau whakailongai, ai aho whakakoloa koen. Pea koe visone koe e pureanga, utuku mai ki he potu ngā ue, pea ku mau whai hono alofi, ai whakaukau pea moi visone koe ia. Pea neongo pe kuwhewhe whakawhotunga o kwhai he potu ngā ue, ka koe osinga pe ni ho mau vi, i he tau mua tonu pe, koe whatongia koe ni, pea mai kakai o e whonua. Pea koe ai e ngahi whakaamu mo ngahi visone, o kutuku mai pureanga, o kutuku mai ki whai hono alofi. Pe he kai lava ia, ka pau e tuu toko taha pea pureanga. E lava ngai whatongia koe ni mai whonua whakalukufua, ko mou kau mai. Me ngai tapa kehe me sektoa ngai whakamea a, sektoa whakatupu Koloa, Fefakatau'aki, pea moe kau pisinisi ko toa peu tau heni, ke whakailongai, ai ngā ue mahu inga koe ni. Makehe mei ai ono taitarere wheitu una lot severe, kai ke pūri ati ki mau tolu, where mo whawha ngai whatongia, ka ku mau whakawhewhe tūna koe tangata pisinisi i loa e whonuani, ke whakailongai. A hono Foaki atu e ngahi pare ko eni, ke te ki nau tolu, ko nau ikuna, ai ngahi kalasi kehe na e vahe, na e whakotūtu e potu ngā ue, i he tawhaaki o Fefakatau'aki mo e pisinisi. Pea koe tau he ni koe pare, he kusi whau, ai pare ke whakailongai aki, ke whakahounga, a ho mou tauanga, o i kai ngā tape ko mou tauanga ki ho mou ngahi whamiri, ka koe tau langa hake whakakātoa a ekonomika e whonua, pea moe ne tū ke kahau. Pa kore ki whanga maari e koe ni, ke whaha ki whakahoha anau pe i he rea Whakabritania, kono inga koe kau ngā pisinisi muri, kui he neu tau kāinga me isiaina, kai pehe ke ngai whonua kehe me te upureanga, unau whawhonga mai tau kau whakataha, kono inga kono whakailongai, ai lava ka kato, ai Katoanga Faka'ali'ali ai potu ngā ue. Honorable Guest of Honor, Lord Severe of Wailahi, Honorable Deputy Prime Minister, Cabinet Ministers, representatives of the Diplomatic Corps, distinguished guests, ladies and gentlemen. It is an honor for me to welcome you to this award night ceremony. It's an honor for me to welcome you to mark the successful completion of the Ministry of Trade and Economic Development Trade Fair for 2023. Once again, I would like to thank you all the participants from the business sector, government, and other stakeholders for making effort to showcase what Tonga's business community is able to offer. The awards that we are going to present this evening will not be able to match the commitment and the hard work you have done, not only for your respective families, but for the sake of our small country. The Ministry and Government are appreciative of your efforts and are pleased to see that this opportunity is being utilized by the private sector as part of a public-private sector partnership. We hope that we can continue to work hand in hand to build our small economy. Honorable Guest of Honor, Lord Severe of Wailahi, I especially welcome you and thank you for accepting our invitation to be Guest of Honor on this special occasion. The Ministry treasures
Your being here as a former Prime Minister, former Minister of this ministry, and a prominent businessman. I will not forget to acknowledge the present members of the diplomatic corps here who have contributed to the success of this very important event. Thank you for your attendance and hope that you will enjoy the night. Ko iau pehe ai whawhonga te area tatari ka te ki motolo hono kotoa pe le virewa whakauha. Mea tautaria, wako he Minister e Pongawe, Honorable Tongatapu, Williami Waske Latu. I he lolotonga ni, o tawa o mai ni ki he konga maho inga o tau Polokalama, kono Foaki atu o ngahi pale ki ngai businessi. At this moment, we will proceed to the Business Award. Lo te vele o vailahi o kou whawhia te wheituuna, ke mea mai mua o Foaki atu e pale ki kau ikuna o e whiawhini. Koe konga uruaki e tau whakpale, koe konga ia ki he consumer, pia me ngahi businessi, pia ko oanga e whainga maari e koa ke tale ki ta consumer, Centra T Fifita, ke ne whahoko atu e ngahi pale malo. Malo pita. Ko kole ke uhufanga i he ngahi whakatapu ko osi hono a Foaki. E tuk mai mua ki whine motoani ke ne whahoko atu ai pale makehe ki he tokanga i kina i consumer. I he Polokalama o puia e pale kalasi ki he kehe e ua. O kalasi uloa ki ko e compliance with legislation. Aia ko Moimoi ai ngahi businessi. Ki ngahi lao o kia ni Faka'ali'ali mona tokanga i kina consumer. I ki wa ngau e koe ni ai potu ngau e koe tokanga i kina consumer mo whataulelei. O kia lao e tolu o whai hono whakahoko mono Moimoi whakaaho. I he ngau e o ngau e ki tua pa me he ofisi. Kai ke ngata pe i Tongatapu, kai wawau, hapai, eua, pa pe he foki e ongo niua. Aia koe konga uloa ki aia, koe pale koe ni, nai tuku mai peia ke kau inspekita, ke whai e sio, makehe, ke anga e nau whengau e aki mo ngahi businessi o whapapaui o nau Moimoi. Po nau whetokoni aki he ngahi Moimoi ki he lao, aki hono tuku mai e ngahi pepa whakatau mo ngahi Koloa, ke whakahoko aki. Ai ngau e koe ki he ngahi Koloa, pe koe ngahi Koloa i he malmalu o pule whiunga. The first category is to do with business compliance and of the free legislations that is administered by the Consumer Protection and Fair Trade Division. And in this category, we look at the businesses. These are basically not, first of all, the wholesalers or the importers, as well as retailers, and how well they work closely with our inspectors to ensure and to follow the provisions under the legislations. Ko konga uloa ki le vaia, pa te ui atu pe, pa ko koela pe mua ke mea mai pe ki mua ni ke ni ka o atu a certificate. The first prize goes to the wholesaler that works closely with the ministries, that is more compliant, no prosecutions. Number 1 goes to Punjas Tonga Limited. And number 2 goes to Harmony Enterprises Limited. Pare ia o toka whaka ia i he taimini.
Foaki beia e whawhalangangi. Pe pas mai kia malo. Punja koe Faka'ali'ali ia. Ko Fikaua, ko Harmony Enterprises Limited, halaleva. Aga kau business wholesaler ia. Hokat leva ke business retailer, pe ko ngahi Koloa Fakatau whamowete vete. Faka'ali'ali goes to Fortune Star Company Limited, Maile Taha. Ocean Star. Lai ai lawa i koe kau sai nā ka koe nā ku lau. O pas mai kia. Patau kamo te vete. Pai to tomu taha. Fikaua goes to Molisi Trading Limited. Kau ai Molisi Trading Limited. Koia koe pareia oe ahi Polokalama whamowete pete. Ocean Star mai le taha. Ko konga ua e pale ki he tokangai kina consumer. O ki he tawhaaki ki he taitari kakai lelei. I he tawhaaki ki he whetutaki. Ngahi panke. Pea mo ngahi kautaha mea lele. Ko e uhinga. Ko uhinga ko na whaia e whili ko e whetutaki. Mo e ngahi panke o ku kauia he tau kotoa pe. O tauni na toa mai ngahi kautaha mea lele. E ko e waa ko e ni he mao ngahi launga o ku lahi au pito e launga mai Faka'ali'ali mo e whakatau mea lele mo tuunga e ngahi ngau e ko ia na mau whili ai ke whai ki savea ma kehe o whakakau mai e ngahi kautaha mea lele i he savea ko e ni. Pea ko e whaunga na e whai ake e savea e whili ko e ni na e iai ngahi savea na e tuku ate he Facebooka. Pea na e takai holo peo tufa o mao mai ngahi kakai pea na e mao ai koe ni ngahi pale makehe koe ni ai koe konga ua ia. O Faka'ali'ali ki he taitari kakai lelei i he ngahi car dealers pe koe kautaha mea lele ku mao ia he Esco Motors. Ko ilo peo ki hene CEO e Esco. Alo tong. Lo pe ba mai no bito pe na wai ba tong ya na ko. Esco motosena ko na ko fofonga na ku la watu ke ma o pare ko ya. Tonga po o. Te pas mai kia. Malo. Ie taitale he ngahi waa ki he whetutak telefoni. Best Customer Service for Telecommunications. O te maupeia he tauni i he Tonga Communication Corporation, TCC, o ki he nia se oneve i koso. Malo. Ko na ko e pure na ko sanwe koso. Ko ia ngai se vesia. So se fo se lui Malo, pito ko pale whaka Moimoi ko e customer service i ngahi panke. Ko tau ko osi, nai mau ia he MPA whakai he tauni, e savea tauni, nai mau ia he Bank of the South Pacific. Pange se ves vai batangia le leita. Mela ia tui polotu ia mo nau toi kau whai patongia me he PSB. O pas mai ki ai pa ko ngataanga ia e pale makehe ke tokanga i kina consumer. Malo au pita. Ko ia koe konga uaki e Foaki ko ia ngai pare kon i e Tonga Trade Fair. Ne pau kua tu. Kore pen ke tau hokatu mua ki he kau ikuna o e ngahi pale, o e toko taha pe koe kau taha, hu Koloa lahi taha
ke tau wafe ua tolu. O kole atu pehen ke kau maupare, ka taki ka mo unu mai peki mua. Ko e ngahi pare ni ke toko taha, pe kau taha, hu koloa lahi taha ki toa puleanga, me he sektoa o ngowe, ai au ki ai e kategori ke kehe ai e wha. Uluaki, toko taha pe kau taha hu mea kai foha, whakakomesiare lahi taha ki toa puleanga. Ko e tolu, Foaki a kalalakai so saia, kau fusi havili. Ua, Foaki a kia soane, bakatu utupou, o hihifo food. Koe uluaki, ok Foaki ia, kia mele sisi fine feuiaki, o loto poha export trading. Ka taka mo ki paspasi mai. Lele sisi fine peuiaki. Ko e tō taha hu Koloa. Lahi taha ia. Tunu pānga lahi taha. Mei he fine peuiaki e pe mei Kolonga. Koe category whikaua, koe tokotaha pe kautaha, hu a kaufua pe koe vestapolo, whakakomesiale lahi taha ki tua puleanga. Koe tolu, ok Foaki ia, kia latai haamea, o hihifo Export Company Limited. Koe ua ok Foaki ia, kia Minolu Nishi, o Nishi Trading Company Limited. Koe uluaki pe koe ikuna, ok Foaki ia, kia Lesieli Namoa, o Shakula Company Limited. Company Limited. Koe category Whakawhine whikatolu, ua una maua pare ua ki i he whakapare koe ni ku hoka atu he taimi ni kong hana ua whakapare koe ni. koe category whikatolu, koe tokotaha pe kautaha, hu kawa whakakomesiale lahi taha ki toa puleanga. Koe tolu, ok Foaki ia, kia tāni tau whiulungaki. Koe ua, ok Foaki ia, kia lisi atenau, o Quality Cover Export. Koe uluaki, ok Foaki ia, kia manasi siua, o Ariana Trading. Category whikawha, tokotaha, pe kautaha, hu vanila whakakomesiale lahi taha ki tō puleanga. Taha koe i tō puleanga. Koe uluaki, ok Foaki ia, ma ai Heilala Vanilla Company Limited. Tauange mua paspasi ma e kawikuna, o e exporter of the year pa mei he sektoa ngowe. Koe ngai pale ni, ok Foaki, ke he tokotaha pe koe kautaha, hu Koloa lahi taha ki tua puleanga pa me sektoa tautai. Ai au ki ai e category ke he kehe ai e tolu. Uluaki, tokotaha pe kautaha hu tuna whakakomesiale lahi taha ki tua puleanga. Koe ua ok Foaki ia, kia Etimoni Palu, o Atlantis Fisheries Limited. Koe uluaki, ok Foaki ia, kia Lisiate Chen, o Ngatai Marine Enterprises Limited.
Koe kere kri whikaua koe tokotaha pe kautaha. Hu makawheo whakakomesiale lahi taha ki tua puleanga. Koe tolu o Foaki kia tauwha mo tulalo pāhulu o JLE International. Koe wā o Foaki kia Paula Prescott o Quality Reef Life Marine Tonga Limited. Pea koe uluaki pe koe ikuna o category koe ni o Foaki ki e Wharetau Incorporated Limited. Koe category whakaosi i e maupale o export of the ia wanoa ua tolu. Koe tokotaha pe kautaha hu limu tangau whakakomesiale lahi taha ke wanoa ua tolu. Koe ulaki o Foaki ma masa kawachi o South Pacific Tonga Limited. Tawange mua ha pasi ma e kawikuna o e export of the ia wanoa ua tolu te meihe sektoa tautai. Koe lava ia e whakpare a exporter of the ia wanoa ua tolu. Malo. Koe koe lava ia whakpare koe e Fefini. Ko tu pe kei koe pe ngai pare ka koe whakalakalas pena ngai pare koe o Foaki. Whangai Whakatapu Ke Katoanga koe ni. moau ke whahoko atu ahono ui o ngahi pale nei whate fito pe ke ngahi bisnisi ko nau kau mai ke Faka'ali'ali Fefakatau'aki o ngahi bisnisi o Tonga pe ko Tonga Trade Fair 2023. Lord Sevele ka whaafa langlangi mo ki motoro hono koto o ngahi bisnisi pa mo e whaamiri mo e mahen kotoa pe o kumou kau mai ke Polokalamani. Ko fe au hianga maheni pene o e Faka'ali'ali Fefakatau'aki, pea ko e uhinga pe ke whakaloto lahi po whakamalo iai, a honga ia e ponga ue Fefakatau'aki mo langa whalala ka whaekonomika, i ho mo loto lahi ke mo kau mai ki he Polokalamani he o kai ko hanga ue o CCI. Ko ngai pale o kalasi e tolo. Ko uraki ko e pale e whakawhoofa taha hono teu i, pe ko best decorated booth, ko wa, ko pale whakakaukau fo o taha, pe ko best innovative booth, pe ko tolu, ko pale tuwaki lelei taha, pe ko best promotional booth. Aia ko kau mau pale le vaini. I he best decorated booth, pe ko pale whakawhoofa taha no teu i, o ku tolu, ko Fehoko Oceanic Art Studio, a Siveni Fehoko. Steven Fehoko ia ko e tagata ta tongtongi. Ko e wā, ko Pola Pa'au Arts, o te vita Pola Apau. Tagata iloa ni e tā bari te vita pola pau o Nomuka. Ko Steven Fehoko mei. Pea koe uraki lewa, o Foaki ia kia mele palu Tonga handicraft me niwa Tongatapu. Bele palu. Kataki whamole ko niwa fo'o. Ko niwa fo'ou. Pe ko niwa fo'ou, pe ko niwa Tongatapu ka ko niwa. Kona ko pentonga na ko whai o ngongo. Ko kalasi lewa hono wā, ko best innovative booth, pe ko e pale te i whakaukau fo'ou. Ko tolu o ku Foaki ia kia Raleni, ko Lesieli, pe ko Tālin Kafa. Ko e pale hono wā ki he best innovative booth o Foaki ia kia Yvette Gunenbeo from True Vava'u. Pea ko e pale uruaki i he best innovative booth o Foaki ia ki he Falesiu ki Moana Services.
Ko ngai pare ni ko no fa mau I pe I he a ho pe ko ni o ku fa ko ai trade fair I ho fa mara tu kun salote. Puf fa Ko e kalasi fa Moimoi taha, ko e best promotional booth, pe ko e pale tu waki lelei taha, ko e tolu o Foaki a gia bank cater production. Ko e pale hono wa, o Foaki a ki vavau, ki he Pearl Masani, Estimo Kulepa. Estimo ko e pureia o e flying any more motel ko na I mama ko e pale unuaki I he best promotional booth o Foaki a ki he tupu anga factory. Tupuanga factory ko e best promotion tua ki lelei tahaya I he lotonga ko ni Katoanga trade fair. Malo apito pe ko lava ka mapale ko la pe ke ka mapale I he trade fair ke mo tahi pe homo ki certificate ke to ke ma homo pale me po ngawe. Malo apito kata ko mo pas mai ka mapale Tonga trade fair 2023. Malo. Ko ia lava lelei e Foaki ko ia ngahi pare. Whamalohe ni ki he whawharanglangi, he Foaki koia e tau ngahi pare. I he lotonga ni, e whahoko haki I whameite, pai whahoko atia I he whine mui, o whahoko whatongia mai pot ngawe I he wahi whanua hapai, ko eri pisini tau whatofua. For your entertainment, a special tau olonga will be performed by Eli Pisini Tau Whatofua. She is the staff working for the ministry in Hapai. Put your hands together for our entertainment this evening. Ko e whameite whakoia me hoi ole ne me I hapai lotonga pai matongia. I he office pe kautaha Fefakatau'aki mo e Whalalafa ekonomika I hapai ia.
Ria wito talua koia. Wau koni me pau fonga e pot ngawe me he foi ona ne me ia pai pe to e ma hana mo kau mari e pe mo e kau tula fare pe fo to lai mo kau fa pare. Ai fa me te o e pepini. Pisini tau whatofua, koe hui, koe wha me ite he whiaf koe ni. Ka taki kore peki he DJ ke tā mai mua ha ki whasi, ka lava me kau ngā weo fo tūtū, ke whahoko mua ha ki i mista pepe a moe kau mau pare he whiaf koe ni, māloa pito. Oi a tuka tuhe ha i he kau tā me aia ai Liku'alofa ke o Tonga i whasi. Ko ronga pai tā koia ai ko ngau kau whape koia o e Fefini. Ko e whamapolaia o e Fefini mei Liku'alofa. Senta whaponua. Ko e whakpareia ai Katoanga ai Tongatapu. Wau ko koia i e weekend e ho whamanatu kunsao te. Mahola tuia i e le tio wa fiko i ni mai paema mo e Facebook a ai Broadcom FM podcasting. Tata li fia mo tau tau kau mata ko i mai toa pore anga. Mo tau kata tapa ko toa pe o ma man buli pe. Koe Polokalama ia whawatoia bei he Liku'alofa pea mo e potngau e ai Fefakatau'aki pea mo e ngai whangalala whaikanomika taimini koe whaita peia ku whahoko i he whawhikoni e he potngau e kinau tolu. Kinau tolu koia kau bisnisi na ulawa mai koia i he Fefini. Kei mau pehono no fo i koia o e kau whawe ai Katoanga koia o e Fefini. O ku hoko foki pea mo e hoa ilo pāwhei. Ka ia taimini o ku sewi pe ai kokteila koia
a he potonga oe I he houane. Ke I tatari whewhea pek mo tolu koi a mei tua pureanga mo mamata mai e tau Facebook a Podcom FM Podcasting. Mo tolu I Amerika lahi, pe Foaki Australia, New Zealand. Mo e tapu koto pe koi a tongani mo mamani furipe. Wa e tatari whewhea mo tolu. Pe Foaki e tau leti o. A e walwhipoini ma e whai maa. Ko e hanga koe le mo mea mai pe I he ngahi Foaki pare a ia ko e tau tai hola le lei taha mau e lisa te chen ai ko e saina whai katongi a Koloa ia I tongani pe au ngau pito he kautonga Hange ko e lau koia e kau Piritania. We are all winners. O tau ikuna kotoa pe, ka koe hui koe ni ihi pe ni oku whafofonga mai e kau pisnisi na nau kau mai ki he Polokalama, Fefakatau'aki e tau koe ni. I he lolotonga ni, te tau hoko atu ki he hoa ilo, pea kou kole ki he pulelahi e kau taha whetutaki a Tonga, sione vei koso, ke ka taki mua o loto tapu aki e mea toko ni. At this moment, I would like to invite the CEO for Tonga Communication Corporation to say a prayer to bless our food before we continue on with the dinner for tonight. Malo. Ke tau lot. E o tua mafi. Ko koe koe mau tamai whahe wane a whiona. Koe tua koe ngahi o tua, pa koe tui koe ngahi tui. Pero tui mea moui hana katoa pe ki hoa whio. Ko mau nono mai he haua koe ni ke I whamoni ko koe ko mau o tua. Ki mau tolu ko hoa whanau. E tamai mau au sia haua koe ni. Mau whawhetai at ki hoa whio. Malo ku kei whalau maari a ik whalangilangi o e whiawhi koe ni. Lo severe. Malo ku whalau maari ai haueiki. Whanuani a lot for he kauma haueiki. Whawhetai ke I ongo maari, whalau maari, ai tokon pare mia, kau maa, kau me mi pa whare area maulo no koe ni heua koe ni. Whawhetai ke whalau maari e minista, kau maa, kau tak, ngahi pon ngau hana kotoa pe. Pehe, ka tiki mau tolu kotoa, u maulo no koe he whare koe ni. Ko hui be, ke whalang langi, ma whahonga, ai ngahi ngau le rei kua whea. Ka koe ngahi tare niti, ko whotu e ho a whio. Pea Foaki mai ke mea ngau e ki mau tolu. Eta mai, mau hangat ko mea toko nen ko tuku ho mau au ka to ha mau inasi o mua hai fai o tua Foaki o mau ngahi fatongia ke mau ki falang langi e be hua fa mana tua ki nau tolu ko fofonga vela ko hi ko hoa pe more ko hi be ko falang langi fai ahon tapo ki na fa foi tui mai ki mau tolu pe fai ki mau tolu he vai ola mo ui ma wiki fa taha tua yo mau Foaki ko monu ia kalaisi ko alo ka ko mau fa mo ui amen. Wha mole mole atu e ai pe ki liriu si ki he tau Polokalama, ki he lolotonga ni, o kou whawhei ai ai whawhalanglangi, lot se vele o vailahi, ke ka taki mua kai whakoloa e whataha angani. At this moment, there's just a few changes for our program tonight. We would like to invite the guest of honor, Lord Sevele, to please deliver the keynote address. Malo apito. Koi ia taimini ko e whawhe ke whawhalaglang koi e whewhini lo te wele o wailahi ke whahoko ane mea. Arap ki he tokon pare mia
onen. Ia. Wonga tueni kadaki. Ikai. Ia mea fe mea ku. Ia. Testing. Wonga tu be kadaki. Ja, okay. Hallo, ja. Wat heb ik kon bij hem ja. Maar lot voor on hoa. Wat heb ik minister en Portugal maar CEO. Pe mok motolo no kotoa o tau I heni I he fiafi ma hoinga koe ni. Kai ko kore beke hufanga ngahi whatap kotoa ko o seno hao Foaki mei he muane ka tā mua. Ke whahoko atu ai whatongia koe ni ko nāu he ek minister, ke whahoko I he whiawhini. Ate whamalo lahi kia te koe ek minister, ka maha o potu ngā we, I he whakahoko o e o wau koe ni, pea mo e Faka'ali'ali ne whakahoko, e aho ua koe ni ko mariu atu. Koe alu ai tau taimi ngahi mea peheni ko whaau ke more atu. Pa ko whamalo ka koe ek minister o kei manatui ai kau pisnisi. Tonga, muri, mo ki nau tolu kotoa. Ono whai ai ngahi whatongia ko ia ke langa hake. Ai anga o e tau mo ui whakaekonomika ai whakapaanga. Mahuinga bito ia ek minister ka koia wata whamalo kia te koe ka maha o potu ngāwe I he ngahi ngāwe koia. Kia ki motolo e ngahi pisnisi, tautaha, ngahi kautaha, o moukau mai ki he wawau Faka'ali'ali koe ni ne whakahoko I he weekend ni, o ate whamalo lahi kia ki motolo. O ku alu ai taimi, alu e tau toka ngā ki ngai mea kehe. Ka ngalo I kai tau tolu, ai mahu inga mo e whatongia o whakahoko e tau ngahi kautaha. Tautaha, ngahi business ono kotoa. Ek minister, mo tolu ai kau ngau e whakapureanga o kui heni I he whiawhi koe ni, mō tolu mō whanongo mai e ngalu o pē. O piai ai ngahi mea lahi, o totonu ke tau whakatoka ngai, I he tai mini pēr mo hoko atu. Pēr mo tuani, Te ukamata mpe au ia I he businessi I he Fefakatau'aki o wei tau walu. Pea ko tui ko taimia ko ia I he nima ngofulu, ki he nima, nima ono, ko tokolahi a ki moutolu hufanga Fefakatapu, te teke whaare I moutolu ia. Pea ko Fefakatau'aki ko ia, toko si e mautolu I maufanga, ko e kumi e ngahi ngesi hina de mani, fufulu, ai ke maa, pea mo e kumi, ai taringelinga. O ko tui koto lahe modulu, ko ki mo mahino ki modulu, ko hakua ai taringelinga. Whakapālangi ko e fungus. Me taimia ko ia ne ke lahi, ai wao tā ia I tongani. Pana tupu ai, a mea ko ni ko taringelinga. Pane mau ave ia whakatau ki he Koloa a sona si na tu I mau whanga. Api ko o kui ai whare Koloa koe ni stani mawhina I ai he taimini. Ko Fefakatau'aki ane mau whai I he taimi ko ia. Taimi whai ngata. Na kai kia mea koe pocket money ke kaureka.
Ko e mau Fefakatau'aki ko ia, ko e seniti na e mau ne ame ki hongo mātua, ke fua ke ngahi whatongia o e whāmiri. Ko e ahoni ku kehe. Pea koutui mo tolu ko ni ka mo wakai ke taimi ko ia, there was nothing. Pea talu me ai me toka i he ku whakaukau. A umai ki e ngahi taimi ko ni, a mea koe Fefakatau'aki, a mea koe business. Pea aku mahu inga au pito e minister, tau tolu koe ni o kui he pure a ngā. Tau tolu koe ni tau ngā ue i he ngahi business a pure ngā, public enterprises, ngahi poate. Tonu ke tau whakatoka ngai. Ai kau pisinisi o e aho ni. Kai tau te whito, ke tau mātua Tonga. Monu ia, a ki nau tūrea ngahi, kau taha me muri ngahi, kau taha lalahi, una o mai ki Tonga ni. They have the money. They have the connections. I Tonga ni pai muri. Tau tolu Tonga. Oku i kai. Koe kamata koe haate ki i pisinisi. Pe koe ngoue. Pe koe ki whare Koloa. Pe koe whaama tofe. Pe koe lahalanga. Kokaanga. Koe ki hapaanga ia for most cases, koe ki hapaanga ia ki tau kamata ake. Pe ko i ai, a ki tau tolu koe ni, ek minister o tau ngā ue i he pure a ngā. Tau tau ki whakaukau ange mua. Toi hā, a mea ko tangi mai ai, a kau businessi ki a ki tau tolu. Koe hā toko ni unau kore mai. Whatongia o ki taua. Ke ta wakai, ke ta toko ni. Pe ka ta ufai. Na business mulia, ke be nong hai panke anau tolu. Tau business Tonga, o kui kai. Una wo no. Pe taimi ni o whihalaki. Yanga e tau nofo a ki tau tolu ho society. Pagay taimi lahi, tau tolu koe ni ek minister, kau ngā we, o ngalo e ki tau tolu. Ai to e mai a ki nau tolu koe he ngahi businessi. Tau wawe be ki he kansere lai seni koe. Tamate i atu e kore koe. Kore mai whakalolo mua e ku lai seni. Te mai mua ki taimi keu lava tānaka ki senit ke Totongiaki. Mea pango he Katoanga i he tau e uanoa koe ni o hiriange o ke tō lahi tau pet ikai. Ku nau lai one ki nau tolu he ahoni. Ka mea au tau tolu koe de kau ngā whakapuri a ngā mo ngahi poate ki tau manatu i. Ko tahu pe tau ngā aue, mau pe tau wahe a taua. Every fortnight. Nau tolu koe kai business ke mau ia. Kau ngowe, mahina walu au ki tau taha. Me toki mau mai ola e whakatau ate ngowe. O talano ane nai ki he toko taha. I business i koe ni e whama tofe, mei wawau. Manau whia au pito i he mea koe ia. Ono tala mai. Wa uia tau e tolu. Pe toki lava ke whakatau atu. Tau tolu koe ia. Ke kiha inka mea hau. Ko i taua ngāu whapuri a ngā ek minister. Ko i ta hopo pe koe ki he sea. Hau e wahe ia whakawike ua. Ko hau e wahe koe a mei whee.
Mea ia ke ta whehu ia. Hau mei whehu. Hau ia me he tuku hau o ta tānaki. Ki he tūte o tānaki e ki nau tolu a kau businessi. Ko taua koe i he pure anga. Ko ta tari pe. Mo ta lau pe, mo ta whakahu pa ta wahe me iai at the end of the fortnight. Nau toria koe, oi o ta teki maa wahe ia. O ku nau no. Pa ko ia no weiki, mo tolu koe ni, o tau ngawe i he pure anga. Tau toi ki i wakai whakalere ange mua. Whainga mahani e ki tau ai ia. Koe kore mai koe ngai kautaha koe, toi ki toloi atu mua. Ai totongi lai seni ki he mahina katu. O keni ihe he kau ngai whakapure anga ikai. Totongi mai e ia he ahoni, ka ikai toho lai seni. O koe langa whonua ia. Mo tau tolu koe ni, i he ngāwe whakapure anga. Ko tau ngāwe whakasewa aniti. Pia ngāwe whakasewa aniti ko ia, kai ki teha mea koe lau lanu. Kai ki teha mea koe lau mau lalo, mau lunga, mau mea, masiva. We are there for everybody. Mea pango. The way things have been happening, pe ko whatongai a koe tau wanoa koe ko hiri ange, ko hae mea koe lau lanu, mea whakapolitikare. Pe kei ke langa ha whonua ia i whainga sipinga ko ia. Neu talanoa mo e taha o e kautaki i he ngai Potungawe organisation ai pure anga. Naka tau en tolu me iai o talange. I siana, ha mea ko ke hanga ai ke resi sita ai whanki kautaha no koe ni i he ngahi kolo. Kai, ko ai ke ati tai, ai ke mahino, ko whainga ko no malu i ki nau tolu. O dange tangata, whanongo mai. Nai ngai kautaha no ia koe ni nai kamate o teki whare koe moau. Koe pangi ke ia, ai kakai i he taimi ko ia. Whainga kautaha no. Whai kai kurupu no. O te ke hanga whotu mai ke ati tai e nau paanga ikai. Whai ngo fua ngeka ki nau tolu. Nā tō kamata e panke koe ni. Ai kou tau ilo i e haho ni. Commercial banks. I he tahiwa fitu tolu. Ki mua ai na kei ha panke i tongani. Ni ai mea i he whare paanga koe. Savings bank. Nā lava be e ki taua tonga ia i he taimi ko ia o whakaere tau whakapangi ke, whakawheitu, whakakolo. E nā lava le rei pe ia. Koe nia ko whakotu mai, hawe a tita. E ia e totongi whangi kauta haiki ai. Pea mea maari e, nā ke tari e whare area ai whakotu ko ia. I he mahina ne ua me ai. Nā uhu atu ki Liku'alofa Club. E whia whalaite, whae pōtala noa ai ai kau tangata. Ia e toko tahai nā ne pehe mai. Lord, te uhanga o to'o e laiseni e kau taha koe. Ana iyo, koe hae mea ukoko. Fulahi e nau tae tokanga mai. Fulahi e nau afungi, fulahi e nau fie mau mea. Iyo. Mea uto'o ai. Mea koe ki nau whakaongo mai ka te au. Rangi sai. Toki wakai wharere umpe, mua talanoa ka ki nau tolu. Hame te utu tānoa ki nau tolu. Sai, ko uruaki ieni.
mahino mai u ke ita koe ki he toko taha koe ha ana kau taha. Iyo, toko sa ihe na whangisipi ngā. Maka iange, o kia kau ngāwe, iyo ke kau ngāwe. Ha mea hoko ke ki nau tolu. Koe ha mea hoko ki he ngāu ai whonua au whai e kau taha koe ia. Oh, that's none of my problem. Oh, whatever. O kia ka kai o nau ngāwe, o kia nau whanau, o kia nau ngai whatongia. Just calm down beto e whakasio whakarere ange. Mea ke mana tui. Every decision you make has a consequence. Whewhe si, kau ngāwe koe. Te nau itua, te nau tae wahe, whewhe whamiri. O tu rewa e Tongatapu ki pema. E ko ki whakaukau ki ai. 2 days later, he rang me and said, mau ke mo oni pe, that, te mai. Koe tau nofo koe ni. O kia tau ngahi vai hono kotoa. Mea men ke mana tui. You make the decision today, we see ai tō lai. Have you talked? Ki he kau taha, te iai. Go and talk. Mea enu koko i he taimini i he whonua ni. Tau become tau impulsive. O koe ki tau whie mau ki tau tautu i tala noa i koe hākua ai palopare mā. Mea bonu hoki whaina rehe taimini. Kau ki ha palopare mā. Tau whenga ke solova. O rewa ke tau taulau. O rewa ke tau tala ene totonu mo ne moni. Koe whonua eni, kono tala koe o tu motuanga ofa. Koe o tua motonga ko hok tofia. I'm sorry. Koe ahoni. O ki tu tae pau. Mea ia ki taua i he ahoni. Ta whenga ke o mai. O mai ka kai ke tau whemahino aki. O mai ka kai ke tau whetokoni aki. Ka iaha paloparema, tau solowa. Minister, mō tōlu koe ni ai. Ngahi bisnisi mō maupare i he pōni. Whakamālo lahi atu. Ke haamo kua mō lawa. He langa whonua kua mō whai. Ko whaama ange ke toe lahi ange ai tau tokanga ki he mea koea minister. Tahiwa walu, teu ke ose langa koe no teu whaiwa. Teu tatake langa koe ia, i he whekauau e he tahine princess a koe ia. Pasene tasa. Ke whai langa koe o teu whaiwa ke minigames e walu hiwa. Nye kau mea me fisina nao mai ki heni. Ka nau rea nai pehe. Masi, toko atu motora tongani ia. But koe ha. Koloa, muri pe e ua nai heni taimua. Burns Philip, Morris Headstrom. So nasi Koloa Tonga. Mo e toenga o tongani. Tu kehe, kau intia maha to ope to tolu. The rest, ko tau tonu na tau whakalere ai whonua. I he mea, ko e businessi. Ngahi kolo na tau lava be tau tolu. Ahoni, ko e toi lava ia. Minisa, ko kupore kia te koe moe. Putungawe ka umai kabineti. Tau whenga ke toi whakafoki mai. Ki lahi be tau kakau tau lava whai mea ko ia. But they need government to listen. They need us, tau tolu koe, tau take ngahi putungawe, ke tau whanongo. Yo nau leo, pa ki tau toko ni ki nau tolu. Lahe ngai mea ko siahe ngai ahoni. Hange koe o whehi e tau kau. Pure e tau tolu e ni. Not all. Ke tau toko ni a ki tau tolu. Whina rung toko ni a ke kau muri ia.
tau kei mao e tau tolo e poto, tau kei mao e tau kei. O ange ai whainga maare ke ki nau tolo. E minista ko whamaloa pea koe ki nau tolo ku maupare i whawhini. Te upalo mesia tau me ta whakua ni ai panke pūre. Tō e whalahi ange a e tau Faka'ali'ali ko ni na e whai. Tō e o mai ke toko lahi ange. Pa tō ai e tau ngahi pare, tō e uke ange. Mei he panke pūre, te upalo mesi atu ai taha kilu, ki he ngahi pare tau ka hau. Pea toi ai ke toi toko lahi ange e kau mai ki he ngahi, pea peheni. Ko whakamuange, ato ku ofa ke ki mautolu, tau te whiri ki mautolu koe na meitahi. Whamalo ato, lava mea kua mou whai. Mou kātaki, mau tolu koe ne pure anga i Tongatapu niu ke taimi mau tōnou nou. Ke taimi ngalo e tolu ia ki mau tolu. Let's liu e mea koe a. Let's change that. And hopefully, e ki minista, o kau ngā ue, kau ngā, kau business o toa heni. Next year, we'll start to move forward really seriously to our father. Mo one lau e puna ke whawhetai ko pehe ko ake tau noa, tau paspas leo lahi ko toa ke fu opa ko eni ko tuku mai. Whamalo atu lo tsevele o vai lahi he whakoloa e whataha angani, pea mo ngahi pou lelei, ko tuku mai ki whataha angani, tata te whito ki a te mautolu, kau se vāniti sivile. I he lo tonga nio ko whawhe a te kau whawhe, ke mo mea atu ki mui ko mau mea ai mea toko ni ke tau hoko atu ki hoa ilo. I would like to invite the invited guests to please make your way to the back. The buffet is ready for everyone. So enjoy your dinner. Thank you. Ko le peke DJ ke kātaki pe o tā maha ngai whasi. Ko e taimini lewa ko e hoa ilo ia. Ko ia e atu pe ai whasi me he DJ, lo toa ko ia e tau tātari. O toi fuki ke mahau ko moe ngahi lea nai ange. Ko ia ko mou kei mou tari mai pe i he katuku pe ke o atu me he kau tāme a ko ia ai Liku'alofa ngahi whasi whamei te mou mea mai koe na mei tua peleanga mo tamakatoa pe o Tongani. Ko whasi au awea mai whama ai business ko ia aniwane tuaki lelei taha ko ia i he Faka'ali'ali ko ia o e tauni e trade fair i mawaulahi ia kia e simoa kau taha aia o e flying anymore mo teo ka wai mo ne business ko e matatopa pea mo e whama tope. Ko ia, i tatari whewhia pe ki mautolu, tatari atu pe Polokalama koe nā sae tau whamoe kau Polokalama koe nā ui me whakatongo. Tā raki atu pe iai he ui me whakatongo, kau ko sutuku, kau a saslawaka. Kau ai ana whamau tutuku ko Fleki Twitter.
wai bea mo kwa tui Koloa o tupo a me e tuita Paula ko ngahi ngoa i loa ia hage ne whakalau mai koe nei sai a tau pa me ngahi hi ngoa ka wai mo Katalina tohi pule koe ni e pa fitu po ni ma e vai ma koe ka ulava mai a koe ni ha malunga tonga mei whangatonga nau teu atu veki he konseti kage ka ia taimini koe pa fitu po ni ma e vai ma me he mei Liku'alofa ia pea moe tā mea koe ni ai ka tau hoko atu ki he Polokalama laka wha ekonomika, koe uhi, koe tau koe ni, o ku kau mai e kau bisnisi pia me e ua haapai wa wau pia mo niwa fo o. Pia koe whainga maari e koe ni e whakahoka ne vai e lono a halai malu, haki whakame ite, ki whakafonga ea te kau bisnis kotoa peng na o lama mai me ngahi otu motu. E whakahoka te tauolunga, he ki whine mui ko hena hingano ki tau paspas mai ki ai malong. hena hingano me he lolo halai walu ku heni a esimoa mo nau tau koe o lava mai koe me he lolo mo mea mai pea mo tau koe na me he ope he ki wawa o he Facebook a o mea mai he letio wa whikoe ni mai pai ma takat me esimoa Hegia, vea pina lose mo tol kanya. Ko telepatasi ko ma uen fa mei de dai mini ana ngano. Ia ni abna ko me he lolo me he kolopala hola fai ana fuka ko ka ulava mai ia I trade fair ulava mai mo hapai mo niwa funga fonwa me ewa
Io koe hala ko papaia le whameite ki ai whameite koia whawhungai koia kau pulau mai koia me he lolo halai walu ane hingano lola he kau pou ki he taulunga koe ni Te tau hoko at lewa i he taimini ki halea e whakahoko ia e he whakafofonga pia me kau pisnisi ko ia na nau maupale i he whiawhini. Koe kau exporters ko nau tolu ko ia au ku nau hua atu ai fua ai whanua ki tua puleanga pia whakahoko atia e mele sisi whine wheu iaki vilingia pia me loto poha ki mo paspas mai ki a ngalo. koe pale lua ki ia whawhunga i kau maupale koe ni tawa koe na oswala watu koe na mateaki lolo. Papetai he ki he plele ia e tolonga tangata ne alofa. Tuk mua ke u ngawe aki ai ngai Fakatapu kua Foaki e he mea whakaawa e Polokalama e Whiawhini pia pehe ki a lo severe. Ka tā mo o ke whangamali e koe ni ke u tongia whatongia e ka wika lalahi o e sektoa koe ni ka koe umos pe au i he whiaf koe ni. Koe whamalo e Whiawhini, koe whamalo ia mi he tawhaaki e kau exporters, whamalo ki he whawhalanglangi po koe ni, lo te vele, pepe ki he administrar, lo liami, ki he pepe ko pot ngā we, mo puleanga, i hono manatua, mātua, me whine mātua, whaiwhatongia, me export, ki export ki muri, i he ki whanua tau o whai. Whamole at ka pau ki aha tau whatongia e tūnga mātua, mo whine mātua o ki kai ke hohata tau mo ngai whia mau. E hange pe koe mea e whawhalanglangi po koen. Mau pe ho mo wahe he wike ua. Ka kisi tūnga mātua, mo whine mātua. Koe maka tūnga pe i he vai, o tawhi mai me mata vai. Ki he tūnga turiki. Pau turiki tau taha ku maui ai. Pau atu whawhalanglang ki mea na ki mea ki ai. Ai mātua ki viviri, ai whia māu, me he mātua, me whine mātua. I he ngahi sektoa tau taha exporti, kia pehe Foaki ki he whalot whanua. Kai ke aha toa tu tokota. Koe pou, ke ta whakota pe ko o maulawe ai, me pot ngā we pa pe ke whanua. Koe vai kauaki. Kau whakaamu. Neo koe lea ko lea whamalo. Ka kātak whamole ala tai pe mo kore e knista. Maha ko whainga bāri e pēni, ke lava atua e ngahi whakatangi ki o pot ngā ue pa pe ko CEO. Neongo ko mahalo ko mo fo i ki mo tolu he tautou aseat ko mo ngahi ofisi. Koe malo. Koe whamalo pe ia e Whiawhini, neongo kai kei heni e kau exporta la lahiange ia te au, kai tupe mua ke u whawhawhangai at pek mautolu, i whakamalo, o mou whakakau mai ki mautolu, mo manatua, ke wike, trade, u wafe ua tolu. Pea whakaamu pe he kahau, e toe hoko atua i pe, o hange koe ofa koni ko tau whanongo mi Reserve Bank he Whiawhini, whawhetai ma Koloa, pea whakatawangi ki he hire COVID, pea pehe ke eruption,
Moi hoko at koe ni ki hanga i ta ulele yangi e ka u ke lava o Patoloaki ai tau moa ai pot ngā we pa peke whonua whakalukufua ki he whakalakalaka whakaekonomika ai whonua whakakatoa. Ka e whakaose aki pē ki whakahoha ai whiawhini ai whakaloto lahi ki he kakai whiwhine, tata te whita kakai whiwhine ka takpe matua tangata. Mea kotoa pē o koutui te tau lava pe koe sektoa e mātua pe koe kakai whiwhine koutui te tau lava pe i he kauma e pureanga whakataha mo e kauma e iki malo au pito toa o whātu. Mele sisi Fefakatau'aki ko ikunda ia kau export na koia i ngai PCC i pare koia Foaki ai i lau tō kau mau pare koia i he pepini. Whamaroi kia mele sisi Fefakatau'aki vilingia me he loto poha exports. Ho eik whakaafe o ku kei whainga maari e pe ai mea toko ni ke mo toi mea tuki ai o whakaonga i ai ofa. Ka kokole pe ke DJ ke toi tā mai pe ha ngahi whasi. Te kutau hofi toi pe ki he lolo topa mo e ngalu tuku e tau Polokalama ki whiafko ini. Māloa pito. O ia ngari ku ofi pe ki tau mui koia e tau Polokalama. Mo pine mai pe whangatongo e unga koe Polokalama mahu inga koe ni nei lava mai tongani kotoa ki he whareari hu Tonga Trade Fair koia le whakauko koe a neafi mai ahoni pe whaosi koia ki a pongpong ka kono maalari enu whakau atu mei Liku'alofa mo taltali whewhia pe mo tau mei tō preanga mo mea mai he Facebook a koia ai FM ai potom FM podcast toko atu pe kau tā mea koe Liku'alofa pe whamei tā pe kia mo tolu hola ki Jerusalem. Oia, tata lehea motou mei Christchurch, nise me kia somo, motou katoa me kia mou taukau wataha i he pepini, katoa pepia, Amerikalahi ia Lumsesmani, i me kia lola pahanisi, pea mo sone lesieri. Tau mono atu ka Henton Wiklan mo birthday koia, happy belated birthday. Ka wai awalat ka motou katoa, hua mai maka. Di Amerika lahi pe kia tupo moa ki Fefakau ala unda helo pe fokia Palatina ti weti pe mo Fefakau kono kotoa wai ofalat moto ki Amerika pe kia Williami hui ngana tatapu pele pale o baba o he trade fair pe mo pilangono ora mi ya William saya kau iya kag botol botol kena ke bei Brisbane kia bele meka be kia siare politika botol katoa tata via Samson teknik katoa dia Arin
Oia. Tatali pia be mo tolu kau poi patongia koia me COVID poini ma e mai ma. Ko tale bu fa fe hitu fua pe pokia me sake pamokio. Filia paia. Pe mo Weblia Junior. Ko yo ki o te be ka hi faswa me te ke tau ka wa tau mo to ke muri mo. Mamata mai ki he ko e trahanen kai fitu tal tal ke sola poi wulang i he ko nau Katoanga ko nau Polokalama i he tu site pulelul polaite ko tal tal pe pe mo to ko nau fa no mai me wori ngatoni ki ngalu ngalu mola mafi o fala ya galupe mo moto tai mo moto ko tau ka ta ko ia ko ia tata ye moto tau ka ta ki tai ao ko po uli pe Foaki ai le va no ka tau fa ana so kai ta kai wai o patu pe ka soana kalapa bea pe mo to mele tau pa hala pihi mo to ka to ko ia o ku si ke fala wa tu mo ringoa ka to kai malanga pe o tua ang mo to ko ki fala tu ringoa ka ia ta tali fi mo to Invited guest Stephen Fehoko from Fehoko Oceanic Art Studio will now deliver the vote of thanks. Thank you. Bây mako pele unga ko tangata ta tong kau mau pare ko ia tulo watu me ko kore ke ku fanga atu ngai tal fa papa ko dobe ko afaki atu me muani ata mo ko fanga mari ko ni ke fai be ki rea fa malo ko e taimina ma wai fanga mari ke fa ho ko rea ko ni mo fatongia ko ni na ko ngo I mahunga ia au pit pe fa kau lahi ki harea ki fai ko ia na ku lue holo ane nai I whakataanga ko ni pe ko e Polokalama ko ia trade show o whainga ke eke ke kau businessi ko ha mea e makatuunga ia kurea e taimi ko konga lahi mahalo ko pesete fituno ki nau dolo ko participant na wa ki ai pe whai ki whai ke eke pe ka ko mea la lahi tolu na wako me ai ono ulo aki na behehe ni iho kau businessi ko ni ko e mea ko e kau whai o le leitaha, ko ia ni kau o ma whai. Panaku ilo me ni ihi toko lahi o kau business ko ni kau ai mo motuan. Ko e na iai ngā ue kehe na mau whai. Pea whakaosi ko ia ne mau ilo ko e mea ni ule leitaha mau lava whai. Pea mau whakau kau te whai ia. Ko konga ia o ku whai ke. Ko ono ua, nau mau mea nau tolu ai whakau kau. Ko hinga veu whai ai business ko ni, ko hinga ko maua mo ui, ke mauai hafoi mā a mau ngai family. Kau ai mo tuane au whakau kau, ko uhinga ia, o whai ai business I, e kāinga Tonga, o tau kau ai, o lawe ai he pōko ni. E whakau kau ko ia he savea nau whai ki hono tolu, ko taha e uhinga, o kau ke whai ai, e ngā ue ko ni mo ngai business I, ko tau whenga ke whakatolonga, ai ilo ko ia o tau whai, ka mo konga lahi ngā ilo ko ia, ko ilo tuku whaholo pe ia, e tau tupu hake pepea mo ia, ka tau whenga ke whakatolonga ia. E Lord Severe ko e mea na ke mea aki he kamataanga, o e whataanga ko e ni, na ku tangutu o tangutu anga pe o whakau kau lahi, na maa whana e whakau kau, e kou kau mahalo peko ha, tō tāsi si veau he whakatahanga ko ni. Ka koe taimi lahi ai ku whainga ke uhanga peo Moimoi I ki tare niti, na e ohi pei ai api. O tangu te pōne o whakaukau ki a kau tangata,
Ne mau ngā ue whakataha mai i he ngā ue whamea a i he whanua koe ni. Pea ne ongo kunau mamao atu. Kau maa whana i whakau kau i he lava mea e kakai koe ni. Pea au lawe ai i he tare niti koe ia. Ko whie whaosa ki peki rea ko whai pa mo whakamalo lahi ke potu ngā ue. Ia daimne mau whaiki whakeke koe ane nai. Lahi e whangi i mea e ka wana o hiki ke o mai o ave ke potu ngā ue ka ko ilau ia e whulahi ia. Ka ko loto peke o atu e whakamalo. E minister ka maho potu ngā ue. Mau honga ia. Ko tānoa mo taha kau participant e nai pe kau tangata āti ia. Pea pe mai ki au. Masi ven. Ka pauna e kai e potu ngā ue ko e ni u tau whakamalu ai. He ilo pe tau i whē. Ko konga lahi ono i lo i au. He ki mata tutu omu ki mea ngā ue ko whai. Ko hi ngā. Ko ku ofi mai. Ki he ministry ko ni u tau whakamalu ai. O whamalo atu. He mau i ai tokanga. Pea moi ofa mo whai. O mana tua ki mau tolu. I he ngai mea ko toa pe. E kai ke fuka kato mea ko toa pe u tau whai. Ka ko uke tau langa whanua. I he whanua u tau ofai. O tau whenga peke tu o whai ha mea. Ke pou. Pea motokoni ki he ngā ue o whai he whanua ko ni. E taim nau lue o lāne nai o eke ki ni ko ni. E pe mai ni i toko lahi o ki nau tone nau pe mai. Me si whehoko. Tau whai pe mea ko ni ko tau pou. Ki he langa ngā ue ko whai. E ni staa weke ha mea te mau lava whai. Kau mau tolu pen. Toko ni mga fulu e kau participant pe ko ki nau tolu kau exhibitor. Ai o trade show ko ni. Pe maha pepe ukau ki ai e whika kau whātaha mai. Ka teu pe he. We are the pure Tongan business people o ateni heni i ho Polokalama. Tala mai he tokotaha ki au. Si, tau siu asia wawau. Ia mea koe true wawau. True wawau. The best. The mai ia. O gangi, okay, ko tongan. Okay, mea i tongan ko real Tonga. Nei, ei, real Tonga. Okay. Pau ki whakatange pe, he koe ki motua whakau mi hapai pau tang, koe ilo hapai, koe eternal hapai. Ka inga ko whamalo atu, i he mea ko toa pe, ka tuke whaosa ke ki tānoa toa koe ni. Ne iai ha whea auhi nai whai, koe whea auhi tā piano ia. Taimna nau whai ai whea auhi, nai ongo maari e tā e ngahi piano mo ngahi okani koe ni. Whaasi o se whiauhi nai whai, nai tōho hake pui ia. Pasi e kakai no paspasi, ai tō taha tā piano lelei. Kai hū mai, whaawa hake pui o hū mai e ni ihi, me iai o tala mai. O mō ilo, ai ngahi leo lelei taha ngahi piano nai mō whanongo ki ai i he pōni. Ko mau tolu nai mau pamu mai e ea, pia me he tō pui. He koe winga le ia e ngai piano ko ia. He koe piano ko ia, hono whakaongo a hono whasi mono re o. Tai pamu ia he ea, na mau pamu. Ki e potu ngā aue koe ni, mau iheni pe, ia e ngahi, taimi o struggle me mau ngā aue. Ka ke mau a mea, lelei, kau tafe pe mau pupuha, na mau whai pe ngā aue, he ku mau ofa he whanua ko ni. Ko hui ko hau e whanua, ka mwe pure anga ta ofa hai. Ofa atua ki mōtolu. Whātauanga ke tāpue ki na he ki mōtolu, i he ngāue tau whai, i he mea ko tau peu tau whai, ka tau te whito ke tau whamiri. Ka ko ofa atua ki mōtolu, whawhonga i ki mōtolu ko tau peu kau business, na mau tuu pe ke whai ha mea, ke pou ke ngāue tau whai, tua whātua ki mōtolu. Māwai. Steven Feoko. I wen pe au pe ko ia moi whamalo whaponga yang nau tō koe kau mau pare ko ia Koe Koloa i Tonga koe whamalo, pia ko whamalo at ke tek motor hono kotoa, pia ko ia umai ke ngalu tuku o tau Polokalama ki whiaf koe ni, pia ko kore at ke tau te paspasi i mua ki tau tol kotoa, tau kau mai ki Polokalama Faka'ali'ali tau ake tau koe ni.
O ko whewhawhet pena ho e ki me kāinga mamata mai me he ope, pe he ke he tonga kotoa, ke mau mea mai, ke holo whakamanatua kuin salote, ke mau mea tonu ke kau pisnis koe ni ko a pongpongi, koe aha whaosi e ta Faka'ali'ali, pe whakahoko e he taimi hi wā pongpongi, ki he wāho ata, ke mau mea mai ki ai, o popoi e kau pisnis kotoa i Tonga. O tau kamata pepa mo eiki, pa te tau te whaosi pepa mo eiki, pa kou kōle ai ke whae koe ni, ko wāo puni matangi langi, me nuku nuku, o ku kau mai ki he Polokalama Fefakatau'aki e tau koe ni, ke ni whaosi ke tau Polokalama aki ha Latu. Ko ia koe tau wamani ki he tau moi koe ia tau Polokalama, wao langi eni, mei nuku. Kai ke sola ta kei nei pai patongia, mei he potu au e ngowe. Kau e kau wahe koe na ai wafi poine ma e pai ma. E poni, o ne kore mai ke uha o whai e lotu. Paka o whiwhakakau e au pena e anga whewhe, a hono ui au ke uha o whai tau lotu ku. Ka ko pēha koe tāpo aki eni, ke whai atu ai pēha haku ki i lea wheunga whekau aku mo au. Koe ulua ki, ko whakamalo lahi atu, ke whawhalanglangi o e poni. Ke hene toko ni mai ka te mau tolu, kau vai kono mamai ke poupou ia mea. Ai Polokalama moni a Fefakatau'aki. Whamalo atu ho me ange ke potu ngawe, ke nau toka ngai e whanki businessi ki. Ko tau ene tolu e kukole e ma whanki businessi. Pakoutui e ongo ke loto o minista, mene kau ngawe. Whakamalo lahi atu. Ko uhinga, ko ia ko tau fitu nima we tauni. O ko ke iwi pe au he alu toko, mo whai e whanki businessi ki. Ko mea ko whawheta ia. Ko taha, ko o mai koe ke ulotu, o pati ke aki ko Polokalama. He ko wahe au ia he walu hiwa, he walu fit poini, he walu hiwa poini fitu, he poko toa pe, he fola. Ko mau tolo ko wau ke mau ilo au, ko awen malang o ko lea mau pe he pouri. Ko ki fola na kulau anenai lolotonga e kunofo he holofa manatu. Ko same wano, ka pau te mo ilo same wano, ko lotu a te evita. Pa koe vespa, ok pehe. Ok ikai, ke un fie nofo au, mo kau munoa. Ok ikai, ke un fie hufa tahau, mo kau aipuloa. Ko lau ko pehe, ko hai munoa, ko hai puloa. O huango, hange huango whai ke he. Ko tok sia hewa ke tohi, ai o hinga munoa. Ko ku whatokangat pe ken ka tek motol. O tau heni, o ko siot ke he kawa, ke he inu o kwae mea kula mamea. O mo munoa, ihono inu. Ka tokangai te ke alu, te ke Foaki. Pa ko Foaki hala, tok whakau mai, ki same koe no ko lau atu. Ka ke extend hala, naka munoa ko fia heni. Ko hinga munoa, ko te whai ha mea, ka ke te ilo kita ia, e osko apa te toi hoko atu. Ko munoa, ko ai puloa, mo ilo ai puloa, ke he hoto mata. Ai alu ke lotu, foi mata leleipe. Hoki tua ai puloa. Ko hinga, mantui e koviti, na tau tui ko toa pe puloa. Kai ke ilo ki tau tolu hai kakai. Ko fia anga ato fui ves ka tek motor. Ko hinga ai puloa, ko e kakai, o kai ke pau na moui. Seri diwa puloa, maanion, puloa maanion. Ko ia ko Katoanga pe fini whakaoskoni, o anangal ke tek motor le ki ves fa, tame wano. Kai, ikai, ke fie munoa, i kai ke fie tui puloa. Ko ofat kata lotu. Eki, o kumau hanga ke ua koeni. He kumau ilo, na mau kamata mo ia fiona. Pau pe
ke mau whaos, pa mo e awhiona. He kai ke kau, e mau langa o kwhai, ko e kula noa pe, e mau mea ano kotoa pe. E ki talamai, he whola koe ni, ko whai ei e mau, vahe he ua koe ni. Ke ua te mau munoa, he mau ngai businessi, mau lava mea, ka mau manatu e mau pe. E ai osi ai ahoia, e osia e Koloa mamani. E ai e taimia, e ke haere hifo, ke whai o mau whakamaui. Taka paurebat, nai kai ke mau munoa, nai kai ke mau aipuloa, te mau kau mau tolu, he huat o nofo i o toa matau. Ma whamaloa te tua, ko kau mai he whihui ankoni. Whamaloa te ke mea kotoa pe, ko mau inasiai. Ka mau loa tuak, tak whanonga moi a tek mau tolu, a manake mau whoke atu he hala, e iai e ngai whaingata, mo ngai whiri te mau whihanga i moi. Ka whakamole i angi mau tolu, a me hao ki mau tolu, ki ngai potkeke na mau whanonga mai me iai, te ria na anga ia, e mau ki Polokalama, me whatongia ko mau heni ai, he poko en. Pea koe keresi, o tau eiki, moi ofa e utua, whihui mo lau maria mao noni, lotolotoi a tek mau tolu, pea whaipata ngata. Amen. Koia, ko e keresi ia, whao ko e vaolangi, pea koutu me, whie maari e a koutu ko e vahe pe a vao, i e mafoeata ma kautoa o tongani, kei, wau kei maui pe a vao ia ke toe, a i e taimi koia, o ku whaiparonga ma tulu i waha pa mo Naomi kau ate whamalo ko ia umai ke tau Moimoi lava lere ko Katoanga whiawhia ko whiawhia whamawhana pa toi whakalau maarie ko ia kai ke tau toi loloa kai tatau atu ko hui ko ngahi Polokalama koina tono ko mai me babi ko ini mai bama ka mo kate ka whaipatongi ai poni ko kua tarevu kura pehi tuipoa, pe poka mesa ke whamokioa, pe poki ki a whiria paia, pe mo wepi lea junior, kwau anolomanu, malo mo mea mai, ka tau poki e, ki e wawhit ko ni mai wha, e ma malo e meri lau.